Nak jingbom lap yu kerang sau kumi arpsan senam kerta ubala jak na duka nrutrek urompang arjar penrio ya ubala sebab penyap di kini buat porlok cung uhi hapadeng ke jingi bu aja ketika sengi ki bor pulit ke Eastern West Khasi Hills District hakhat artrek urompang arjar penrio kila yalami kita barok langut ban lek kedawi caka hacan kawa khabdam Hakati sengi kerang ulami ni yeng dak baong ban lek bela tho dieng bat kini bat bat porlok cung u hele gila poisong dikyat bat poisong bai kenro yesho keman syukudau bahaba umuan paishu ki bahiyeng gila lek kelino porlok ublai tho bagi syong dikyat dak tiga sengi ban mauhi uan pet no syeng bat e u kerang bat kini jung u long bahaba kelini kini pat kimi thu syai e bakani kala penlong ki bahiyeng ban pentep sygi bor pulit haka khandai trek urompang arjar punrio ban nakaliang ki pulit hakati ke chu sengi kila her sekete ki caka ban penlong ik jingtok kit bat kempat ye kita gilangut kibahiyang ki kam bagi don ki dak kishin ha caka bayu syongkai bala don ke cingi keca bagi thoru bagi kini gila pla bagi la penyap yu kerang bala bread ru ik mediam hak jingwa haki arsengi bala dep om shim lalap satya bar hak cingkedau gi basyakem mentak sengi layo cingtep bagi la thang ik mediap cung kerang hadu ban dak la depe bat sa stang ki sieng bat lengkhot lengkhai ye ki bala bread pat haki kram ki kro jong ketai ka wa Wan dok mat, batai phoi phia lek bom no tok snot. Habatin, pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp Plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Sharp Plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya